Angibingelele egameni likaJesu, umpostoli OBM Mngomezulu lo okhuluma nawe. uNkulunkulu mayefuna ukulanda umuntu, ukulanda ngey'nkinga. Sometimes ungacabanga ukuthi uyahlushwa la uhleli khona emsebenzini, ikuphi la okhona khona uvukelwa abantu akusibona abazokubulala, kodwa abantu ibona abazokuphakamisa. Vuma ukuthi ube nezitha ukuze ukwazi ukuphakama. Isikhathi izitha zivuka, isikhathi wena ukhuphuka. Kunabantu abacabanga ukuthi bayakungcwaba ngoba bakubona uhlezi ukhala njalo, hhayi ngoba bakungcwaba kodwa bayakuphakamisa. Uyabadinga ukuthi basondele empilweni yakho ukuze ukwazi ukuphakama. Ngilalela musu ukubagudluza abantu abakuzondayo, musu ukubagudluza abantu abakuhlebayo, musu ukubagudluza abantu abakukhuluma kabi, musu ukubagudluza abantu abakubukela phansi. Labo bantu labo yibona abantu abaphakamisa wena okwakho bavumele ukuthi bafike empilweni yakho ukuze ukwazi ukuphakama. Lalela mntaka baba, impilo ukuze ukhulume ufakaza ngenxa yokuthi udlule endaweni la ongadluli khona muntu. uDavide kwadingela ukuthi ebe nobufakazi bokuthi uthe esehlane kwaqhamuka ibhele lifuna ukudengula izimvu, kodwa likwazanga ukuyidwengula uyena wazephula izimvu ehlane. Uthi mesefakaza mesethi kuyini lo mfilisti onimisile ongasokile. Ngamanye amazwi, izinto ezikuvelelile izinto ozofakaza ngazo, izinto ezizophakamisa wena mntaka baba. Nakulesikhathi musu ukuzibulala, musu lokhu jabula abantu mebekubukela phansi, jabula abantu mebekuhleba ngoba sozophakama, uzophakamiswa yibona futhi abazophinde bayokhuluma ukuthi sikwazile ukuthi kufuna ukumngcwaba kodwa akangcwabeki. Lalela mntaka baba, kulesikhathi esincane nje kusemini engikhuluma nawe kuso ukuthi wena jabula, uphuma ujabulile esimeni sokuthi bakulindele ukhala kodwa ukhala uyacula, uba nomhlabelelo khona ngoba labo bantu bazokuphakamisa. Lezi zinto lezi nkemba abayibhekisa kuwe yizona ezizowela bona. Sibonge bataka baba, kusesemini nje uNkulunkulu abe nani nisalalele.